بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. واتكفوا توسنا سلام جهانو arhalo imanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arnike umri mle na maisha mema na bahati nyingi kama mpenzi. Watukufu usko jana sono wandu wale Ulaya nusia hao wahafili hana direct ba komoringa bo kwe ya mafura nusia hao wahafili hana direct ba Faransa haringwa taho wandu warejeza muhao Shaha Abubakar ani hota badala Abubakar meze kweli babaki na mafiti atona maana bokomo ngoni mazo nangu boko chongezwa komorle o warabi hawonti pia detenda bozi njine ula urongo wa batina hatamba analizititi kardandisa ula wanane zango jiru Faransa leo boko lazima Tizinji ngadoka ukana shoku aurambia do tambiha wenji nango kawere ngwane daula ya Faransa halafunga zisaribishwa na daula Comoros darona wanwenji wa Tizinji warengwao kama ali ani wafanyi hao tabuhithi la utahawandu wato na makartasi hawandu kongo Ufaransa armauta fujari na misajaja warejeza rumweze tisahau yosirongo zuna hata mshirikiano wa Komori na Faransa shauli huanduka tina zuhamba haya baada zirongo zikifanya hao zinu la mkataba wa Faransa na Komori wa heza tizindwa jina warejezi wao zole zintisahau yani wananyasi kwa sina zuhamba galazimu zango jiriwa rume dunia pia ziru hazali mashallah shama henye wanokomoriyo wabuhema ato juwandu ngwa suivez information wadunga zango jiriwa rume assemblea Ulaya yani ya Faransa 24/24 arma assemblea Europa 24/24 zisungo za kisalia wanadamu leo kama mnuda kenze balanga monao wandu watolwa warajezo ntiza wala ne la mkataba Komoro wazali na Faransa ani wandu watazo hamba hata besiko ya kauhunda halafa basono tukana tusambamano ngori hadai wandu shala kulli hali wa Komori wandu za hikma wandu aqili ko juhada lo abasa wana basainu wandu jihada yao Sha Idrisi sashanjin kensi wanu hada mru hakaya zirongo jiru harma dunia rupe mwazangali yao wala hali raha internet jaja labda bojiru nongo zikahula raba anoresha hari shaba sainu zirongo za jiri Marekani habasa izo sarizono habasa ani mduka swahia benya dunia pia sawa ujozlo Marekani ezlo shinyezlo yabo wala kulli hali kabati mruju hadalo wandu ngwa jihada yao nimru ukubalia hadalo leo maskini babu rahakasi yani abu rahakasi duniani hari zifu abala hari izo zifu hale shini hudangwa hule abasa shini keti hule ngio hule kaupa shamvio Shashini ngio karibu na dunia habasa inu kabati manongo ijiri warumenti iyo oroto hijua yabo kartua kati wanrabo na mkirina dhani nyasi mlo Ulaya mstarabihe mwelewe kaa vanuwe umlo nuwe iho starabu ula rumenza rezu iho wangu Komori nguo mada untipia kabati mlulewa ujuhadalwa ya hamba mnyanya ya mwanrabo hadisi ya daula Faransa nuwandu rasunezi kartasi ya hadisi ya daula Faransa nuwandu leho rumi sajaja hizo habari za daula Faransa
shaholi kwa tina zuhamba kwa tina ile serikali ya Komori na daula Faransa fahamu kataba ani tulika nini wani ngamchongoji pasheo moni saula ujinga mwingi wa hanyu na ule umavu maarifa mdonuo ikamda ruha Komori haruha mjinga hajange Faransa rudi habaki mjinga yonongo nziro ndaruha Komori haruha mjinga henege Faransa mahana mingabi na mahana tujuringa mjinga maskini abo vraiment ngani tambani tumwa madina ngamjiji wao ni tambani abonge upande huo mrasa ngwele okayanga bwanyasi watona zuhamba au bese yengo mungoni mwandro na tabu hizo bangu abezo zambe kaya shirika ndo person za nwarengwa ojembe kawani serikali ya zali da mbari befa asina mahabanu yene lazima kwenda dola Faransa wajenga stonzi yani zonziro moshele akabwa duko utambi hawenji kabati mndu uombe wake mwanyasi aparisiwa kabati mndu uko ngombe wake mwanyasi yaparisiwa yarejeziwa arumaye nsinu ono akaya Andua sanga one maisha hao ngafanya maisha hao bonze ngwasaidia hao familia hao ngwa baishi kwa sana papier shanu ngwatapalao kabati manda mkomori uluhunu ya juhambia manyanya parsiware jesiwa shalawinu bedaula Faransa bangwazifanyao na rihimeruone hao na rihimesote pia ruoneza ufanya hata tikimanya sujudhuri harmozi ngo hizo ngajali mhadazi wa hanyorija akaurongoa ngajali haka clear hamba swa Komori narka haujua ba daula Faransa ibadiliha aka hajua namna daula Faransa jasharne hasbabu de ajeni na banu zero no kanga ro sonti bakaya daula Faransa ihendo mbizi njarmado Afrika baisherene mbizi njiba ushamusoni banu ngwadungo hayasi haizara donc wa asharneha wakaoshe Afrika donc yote na mimi Afrika ya mungu waza consequence nziro daula Faransa waloba sendo kaya waloke Afrika yaliswa kaushia abonge bao narangalia na mdu ulohunu sura makarta sahimu Afrika na wasanganya rejeze armadan tsahab donc abonge dari makini nombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hifadhi nyasa ndio bonze kama bente Mwenyezi Mungu anike bahati njema akaba no tabuno kongono ndo loiho wa yao wadiawe Mfaransa waondo walishu Faransa hata tishamona ma goma nama kariadha wati mashamu mtanangu wa roho mtanangu ndo anamba karmen kodo yini dema ya Iran na Israeli nikawadisi ono as kawadisi ma no afere kodo yini vraiment Faransa yangu tena problem halafu anu kama baanu bala kuishia bunga wandu warema wezi haya zaliho wanunga subutu ambaka ya ka Faransa ni churema be Komorijo tubu ebale ke Faransa irema mfano nyanyasi mloi humrema wazali ayawe hasaranga juko kando soti pia akaya wanze familia zote njingu zoiho de nyino mkoni mtambihe shari bala wala nguyengo azali ike Faransa irema abo azali njoka utami harma hindi ono abo soti pia tsazali basi ono tema opoza lohunu ono wale sheiduku okwa turongo wa ili bahari Mfaransa ngujua suteni haungujua hemilia donc wali pichuki kwa samba tambambi jiro rama dunia bango rawe dola Faransa izungar tujua abage armani swala lo donc yarombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hifadhi na nyasi wa hifadhi Komori Mwenyezi Mungu anike bahati njema arumaye nchi ya Ulaya kama bente Mwenyezi Mungu apone shahada shahima
le jeshi la Faransa wati wa Paris watambisha inshallah taala ade madahanda ni madabili si ono mndu ambahari balange na akili haringu fa yani banaila kutolita kamili bimafurata wa Komori ya tawa kajatawa ngajo utawa bani sisingana nzwinti rakartina mafura yo hulo bonzi aja ekemeli fanya retar ekai homo huja ekaya itoka ngele bali lilozi di mafura kajaja abordo fanya rijo fanya dokole actualita kamili mnunga bonzi hakaati abatka wenda fanya garini leo wala akagarini na mwangale bakawati mafura Komori leo mjua Komori gartina mafura si uhule mafuro bonze yabo ngajo ukaya ngawasuka na ukaya ngawasukweme ngejo fanya retard dokuyabo kabani kabachata muujiza wala yo sirongo zuko Komori ngajo kaujuhambe kaya sonde mafura ngani ngao mashashi wanyala muishi yao ukaya wanunga ambao ngao Komori raka jaheya ngajo ya kamwa benze doru harmaze tabu hizo shabana masar zamba leo silo hana bajikota mafura Komori dosilo handa dokuna kati wajopu anajamba wapuza mahindu mafura ya holeba la mafura puza ngamonao walikuwa tuna haja neti ani mnungu juziso banu inume jindu ya ndahu ndumdu haza mbari ngana akiri monsibili hasomo haribala ila kutolita kamili baada ya bilisa fanya video hambari kwa wati mafura wano Gabon tinku hana Komori yo utawa mafura utawa uyo tikaibu na mrudi msihar mweze stasoma angalie baka defujuna kajana kaliti leo haube shengilo sha yoti aibu yoti tabu yo kaya haribala yo tolita kamili gono tukiabo sikana meka kairim tena ngozo zamana wa Komori wajo uzisha mzambe wazelewe bimafura leo tihanda juka utawa njamba atawa shauri tihanda juka utawa rangura zalo hata leo kabati wandu aparoja banu kwa katabu za mafura amina ngonzima njuwao ka azalira isazali kanga opouvoir imafure kado tawa irengamezi ikadore nga mwezi na sirika banu rikana mezi na mezi kaja kama mafura Komori banu ntuvumba zezi hizo ntuvumbu zezi hizo basi onje karate juwao tukabange na msahenongo zinda jina za hambia Komori mweleweni beka gashi yawe sanse gazali titawa izo ngajodo tawa suwa usiku emelike ngejo fanya retard narombe Mwenyezi Mungu zenkodo zinzizie beka sdojiri dojuza tarta anika jahata shabunga wando aluma opoza to ani wakautoza ntuli yenkodo izidi hata wasigani iliba soja roha mafura baba abara isa zalo dukarma problem wa Komori sonti ya dunia yonte pia sokarma problem dangena mrenzi ujinga mrenzi ulaba na mkenzi mfikiri mangalie izo mjorambi ya mwambiwa Komori wazelewe doka babu babanu mgazamba ukaya hamkumora makaya shiongo shinji upataibu nganya shiongo taina wakati kamsoko porona ibu ngamsoko porona ibu asabu shiongo shinji kamtsure mamndu nongo jau sajukari ngamuyenga baham ani shiongo tashi mshindini haina usiku ngamtsongo ja porona ibu shiongo shinji upataibu Mwenyezi Mungu ajalie haina usiku kamtsongo porona ibu abonge njakana nkemle ngastasi satona mbikaya na makini habanu ngaskomori hale gashkal jahiya galjo usikwal jokaya usikwal jo puza usikwal jo makaliti yonde heli na hiyo yoti aibu mama dunga yiho na muzise bana zabar hindi gashil ko trawa kayne yonde secret ya kange pouvoir worenga mezi na mezi
ukawakaga wani sikar kana mafura ban namtum manti homuzise kaila yukiri mangu tumambiani wanda kartina gashi ndo kababu ndeti ujinga abuwarunguzwa waishia wakafanya directeur zuambe minyanyanyi wasaishia mana per Turki to sazaho le grand négociateur Mshami Ali hanyonsi to kuyabonge njakahanza ni kemle tantukanda ni Zimbabwe mwelewe mbabi kaya le gashi ngajoka na maha jokaya jokirusi kwa je problemu kalkaya hauli homo huja sha yoti nongo karebo yaktalita kamili ya kwenti shindiha bari ngabo kabati gashi ngono nabo hata iholifanywa uranzi wakati ludoka na tabu ko jese sonilo atampaka ndabo tosa na salam juyahan wa ma'ala rasul illa al balaghul mubin yambaishia hakana bapi wasallim.